ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zavain chipai le vekule hei tun tuma chuanin a social media kan lu chuanin hei a Mizoram Aizawl thatlo na le a chi sang sang in sual ron na in thana ang chi te a mu tura tama in rokin a in sual tam tak kha mu tur omani ti chuanin nga Mizoram le a chunga cheng te hi kan la a sual vek lo ti lan chian na chu hei thalaka kan mu hian kan muang hian hei times now ei chu media lian pa nga yan ni ya Aizawl traffic rules thalutuk anron muang kha anron tar lang ve ani ti chon Instagram a hianim arthan kendel wal hianin clip toite a posa delhi mi puita chuanin AI manga siam anga an nga yani Aizawl traffic rules si mani site lama kan ding thapa tin traffic a jam pon wrong side in kan tlan lova thu oi takin kan tlan thina khang ka hei makan ti ni tuna hianin aga Mizoram pia India ram pia de khovel pum khuapim ti hianin a viral mek ani kan traffic rules si PCT temin ti ya tin ami pui chenga te hi am polite em tiang chi hei FB ani mo YouTube pa poni sela Hnamdang mi vlogger si anron kalna sa Mizoram hi minron explore tran mek ani ta chuanin an soi thin tlang puya chuan Mizoram hi afaya athiang hlima tin ami chenga te Christian ate hi am phisa an nun nem an gentle ami chenga te hi an nun nemin an zaidam ani tiang chi khanin minon mutlata amaro chu Hnamdang truck driver te ero chuanin kan mei chia ten ron mukholo ve thei thawani chuwang chuan hei media chak towa social media kan mangna sa Hnamdang laka kan nung chang kan film khur deuh hi a thani times now mewin hetiam min rom post chu soi chu alo atan au om ema soi chon lo phalchi ani lawani mo hey kan traffic rules that ziah hi India rama ti hianin viral alarme kani AI mai ani lawani a chian zia chu na Aizawl lir thei khal thin ten kan thra ome ruyan ni mo rui lo ani mo traffic rules kan zoma mani side lo lam zam lo ma se mani side lama zam chon kan ding mai thin ani hei chu chom nung zel chi ani tin hei phai kan kal chuanin thoka phitin om zia om don chong lo ti hrem ma sela hon hi an met rit chu reng mai ani nin om khopin mo amaro chu hetlama chung ka tiang phone in met angkha om lem lo ani chuanin hei tunlai politics kan thlir chuanin MUHCS Mizoram Universal Healthcare Scheme ang chi te beina atama eng poni sela video viral chi sang clear in atop in khar te ang ole kan kal thui ma in Voina media department in press conference kan ron nei ani kan sia takin kan malok kar le mai thole April ni somni pakhata Aizawl Municipal kan lo in thang le don ta Aizawl ko pui en kol mo khurna poi mo tak chu mo khurna chu ZPM kuta lan ni ngei donin kan sia chu bi chung changa chuan MJ te nena income khom hi chulin kan ria voini kan buat saita ani Aizawl Municipal kai noi akan luma in thuma point thum han nei kadua chu tunlai social media han lar deuh te
an soilan kadua pakhat na chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max tia kan lam hi ania hei hi ZPM sarkar nu 1st April sang ni som ni panga tang khan man chho tran ania he healthcare scheme hi mi puiten tun kheng hian kan tang kai puina sa ema amaro chu mi puite ti chi ai turin opposition party ten nasa takin he healthcare scheme sarkarin akal pui hi an Sawisel ZPM party ti ani awanga Sawisel hi an ni berin kan sia max kan ti hi Nitin huap khole tuini na Nitin an man vek thei tur ani opposition an ni emaw ruling an ni emaw khatiang in khiar na kha awmia lova kan rilro omachu hetia MNF te Congress te na Mizoram Universal Healthcare Scheme sarkarina aman mek an Sawisel vak mai hi an mi le sa healthcare scheme man mamo ngoi te ati ti mang ti kan hlawa an ho tu te hian he healthcare scheme thatak hi an party mi te mang ve lo se an du nge ti zong te pun ngai tu na om theirum rumani healthcare scheme tuna kan man me ki za in Sawisel bo athabere tia soingam ani kan tingai lova amaro chu tuna Mizoram sarkarina athen chin kan state ina athen china chuan kan healthcare scheme hi arin tlak pakhat ni in kan sia khoi state amo khoi ram ko ni se healthcare scheme Sawisel kailo thafam kim hi khovela hian arin lovani keini pona healthcare scheme kan han ruam mana hi mi puiten tangkai takin mangsela siam that ngai le en non ngai chu sarkarin a en non zelani ko rante pol le mimal thanem ngai ten max mang ve thei lo ti mayang premium engemo pek don ko ga har satna nei te an pui thin ti sarkar chuan a hria hei hi alo mo me maya hei hian a en tir chu ko ran le pol le mimal midang healthcare scheme zom tura pui tu te hian Mizoram Universal Healthcare Scheme hi an ring to le ina ania kan lawm tak zeta chu pol te ko khan te le mimal thanem ngai te chunga po chuan lawm thu kan soibok ani apani na chuan duhna ya Assam Rifle chua san ram en kol zui dan turam halak na hingki chungchanga thom aron omdeu hat maya hei hi han soifia kadua kan ria theu angin ni somni pathum October sang ni somni palia khan zo khosanga helai Assam Rifle lo na area va in son tu chungchanga memorandum of agreement Assam Rifle le Mizoram sarkar chuan kan sign kha ania ti chuan nikum October ni som panga akhanin pu amit sa ahowin aram pas in hlan na te po nei ani chumikal zela chuan lamwal en kol zui dan tur duang tu atan advisory committee chu April ni somni pariat sang ni somni panga khan chief minister chair na hnuaya din aloni ta a he committee a hian sarkar official poimo te minister then khatte baka NGO le political party pol khrang sompali antel ani he lamwal man zui dan tur rel na a hian chiang fek foka kan soidu chu ZPM party hi a party angin kan enroll nia lo ani a committee a tel zong te khan ZPM party a enrolla ZPM party chuan chu tiang chuan committee meeting a har sannaron thena ti amo min chung kha ka ti amo chu tiang chu an hriat ka ring lova lamwal area kong zau dan tu ti te 60% ay tam khet green area ada tu ti te heng zong hi advisory committee ina a rel vek ania thing suat vak tum na emo tu ang anga mi pui ron lawati ang chi kha he malak na hian
mi lova Aizawl ko puitana thaber tu advisory committee in arel angin tuna hian malak chho mek ania ani lo zonga sarkar hi poisak nei lo tuma rawn lo a ZPM party ang po du ti tamai anga ngai thei tura social media le eng amwa soi omahi a thalo kan ti hle a akal zel tura po sarkar chuan atulani phot chuan advisor committee kal tlangin hei hi chu arel chho zel mai don ani mi puite sarkar malak na advisory committee malak na hian arin na ingatang u adot le chuan tunha ya bu fai supply dan chungchanga thubel chian dol vak lo aron leng vak maya keipo inriat angin supply minister kania eiruk na nena in kai noi ang dewa ngai thei turin bu fai supply lampang hi congress party lam tepon anron bo vung vak maya hemi chungchanga hian thui taka chan ka tum lova karon soi tum ero chu bu fai en kol dan alo that tak em awangin bu fai bo thaute na satakin sarkar in avenga sum bo thaute avenga chutia uluk taka sarkarin bu fai bo thaute sum bo thaute buk dik ti te a aw pui na sat awang chuan sang ni som ni pangale sang ni som ni paruk chunga sarkarin kum khat chunga bu fai en kol na tura poisa aroma na ierma khlor zani som ni le point som rup a ierma khatang khan chutia thei topa ei ruk na om thei te bu fai bo thaute ven that ani awang chuan khlor za som thum pakwa lai mai sarkar treasury a chhun let le ani chu mai chu ala ni lova bank pung khabi bu fai chevel MRB wa deposit pung kan ti te central atanga transport subsidy ang deuh min pui let na ang chi te khatiang vel neu khlor som pali bel le phei chuan khlor za som nga pathum lai mai sarkar treasury a alo let le ta a chu chuan a en ti ra chu khlor zani som ni le point som ru kum khata bu fai le na tura sarkar ina da khana 30% chowin chu khlor som ru pasari chowin kum khat chunga ni kum kalta khan kan bu fai le kha kan lo in manage thei ta ti na ania sang ni som ni pali tu som ni panga khan bu fai en kol na tan khan khlor som ko paruk le point som ru panga man ania sang ni som ni panga som ni paruk apai chuan alo tha chho bel le ta a khlor som riat pakhat le point som ni paruk in bu fai le kha kan en kol thei ta a khami om zia chu beng pung te le central subsidy lo lut ve zong kan pai kha chuan 67 crore ania khami tel lo khan khlor som riat pakhat le point som ni parukin kan en kol thei ta a heta hian chini leina po atel vek ani retailer lo man kan pek zong po hi atel veka tin hostel fee kan ti zong o hostel ho tana kezia cheng riat bu fai man tlom kan pek en kol na zong po hi atel vek ani sarkar hian uluk takin mala lo se chuan kum khata bu fai sen sowa hian khlor za som thum som level seng dei tura khan khlor som ruk pasari velin kan in banes thei ta a chuwang chuan bu fai en kol na hi chuan ei ruk na hi atom im hle ani ti la ya kha min lo khiat sak turin ka ngen du chewa tin bu fai supply na open market procurement kan ti hi state purchase advisory board chief secretary chair na hnuaia an buai pui thin ania ministerin cheng hi tiza thian bu fai supply na ron tiro ti ngam chi ani lo uluk takin state purchase advisory board in bu fai supply na tur re thi a fix thina chu sarkar khan arot na ang khan alo pumpui mai thina ni chu birual chuan hei hi kan soi lang du loka ZPM sarkar lu hi chuan state purchase advisory board kal tlang veka heng hi kalpui ania amaro chu MNA food like khan MSPAB rem ti na lamah sammi lovin me ni sang ni som ni pathum khan chief minister thu in bu fai supply na re chu cheng sang thum som ni panga ni me ka kha
kuin tala cheng sang thum zali ni turin Chief Minister Khan alorem ti saka asan be na chu kuin tala cheng za thum som sari panga ani hei hi SPAB meeting September ni som ni paruk sang ni som ni pathum chuan akam khata enga tinge SPAB rem ti na lamah salova bu fai supply na re ti lo ti san ringot hetiang i atheng tu to tur ani lo ti in alo vau khan hial to a hetiang te sarkar ma sa khan alo thleng ania ke ni sarkar nu a chuan khatiang kha alo om lo ani ti hi hoina hian kan puang chuak du ani ole kan maluka Aizawl Municipal bial som pakwa wat som pakwa in thanna a omdona ZPM chuan theih to a chua report sang kan hu danin sarkar na hi ZPM kuta a om ngei don ti chu a chiang to kan ngaya IMC kalta khan ZPM chuan corporator pasari kan nei ve a tuang takin an hun an mang zo kim theya kan lawm le ani kan corporator te lo ni to ex corporator te he na changa kan thudon pakhat chu soipo a kheu mang renga MNF ruling corporation khan ZPM opposition te kha alo du saklem lo le a ZPM corporator te uat kha ruling corporator ho khan an lo vil thua Aizawl ka puisum mangin kan corporator te kha MNF khan an lo chuk throi bor mai ani corporator kal chuak ta pakhat phei chuan kabiala PHE tui han thun vena tur cheng noi ni lek po ka ngen chuak zo lo ka ngen chuak zo lo line kabiala chuan corporator dang ten chu ai tam chuan na an ron thoka ti te asoya alung chiat thla khop mai he kan balo ka in khan lawm tura hian ZPM chuan beng sikin ngai tu na asenga ZPM research wing te kai khoina hnuaya municipal lamah ton siat nei kan corporator te le midang te ne manifesto aduanga chu manifesto chu voina hian akil kelin kan soi kim vek seng don lova kan ngai poimo han soilan tu zualte han tar lang ta ila pakhat na chuan Aizawl Municipal Corporation dor har lutuk te soipui tu thanei tetan chawa thil ti olsam anga kan ngai thin RMC hi Nitin ban phaka nu niam kan tum donani chumi tan chuan mi puin olsam zo ka RMC andor thenan mobile apps kan siamanga amuna kal kherlawa office dor theidan kan duang suak donani adot le chuan RMC mobile apps chutiang banga dor theidan tur te kan duang suak dona thlirsak Aizawl Municipal Office pan ngai lovin RMC Community Help Desk arem chandan angin kan dinang hetiang mobile apps mang thiam chia lo te tan po kai khoina thatak roman na siamaniang panhina chuan RMC mi puya tanga asum khon sang te lang tlang taka man ani dona kan mu zat le man na te mi pui khiat ti thin an nianga mi pui sol tang kai thei tur angin ma kan lang hei hi in thlan dona wanga kan puan ani lawa ZPM corporator te hian an sum nu te hi lang tlang takin an ma ni area an mangvik bok chu tiang chu chom chho kan tumani Aizawl khopui cheng municipal area chung ni si tun khenga PHE connection ina ala thlen lo te ti thlen vik kan tum donani sarkar department te nen tang rolin hei hi kan ti thei ngei kan be seya tin RMC poisa te khami PHE kai noya party indu sak tum lutuk na wanga
teng ki tangkai lo tur siam ve vak vak te hi kan ti ve don lovani tight fan hi water related lama mang si in tangkai zokin Aizawl mi puitan kan mang bokang palina chuan Aizawl ko pui chunga vok vul khapna dan hi en non nge ani dona zir chian na thazok le rom han na thazok siamin vok vula e zong tu te tan rom han na siamani yang board of corporatorin hemi chungchang hi alo ngai tu to a chuta chuan ngai tu ani lain study group din ni sela he rotna lo lu ta hi vok vul chungchanga khapna angchi kalpui tura hi zir chiang tu in zir phot sela ti in anda ani amaro chu MNF corporation khan study group churing zo lovin anma ni local council te ronin Aizawl kha pui chunga apulungin vok vul kha an lo khap pop mai ni kha ka ke ni chuan tha kan ti lawa local council te nen rem ruat na siamin avul theih na chuan kho pui chunga ei zong tu ten khotlang rem ti na an vul theih na tur le vul na area midang ta na hi rim chelo chutiang area an vul theih na tur chuan kalpui kan tumani pangana chuan Mizoram Municipalities Amendment Act 2015 Section 75A na soyangin Aizawl ko pui chunga mire thei jok urban poor te ta nam malaturati ania hei hi MNF Municipal kalta khan budgeta ada vezi ani amaro chu kan corporator ex corporator te chuan man na ni om khiat ani lo anti chu wang chuan ZPM chuan sarkar na kan siam huna he Mizoram Municipalities Amendment Act 2015 Section 75A khopuya mi harsa te tana budget da hi hatta ka man chuan kan tumani parukna chuan AMC hian ran tal na slaughter house kan la nei lova sarkar hian bol puya pakhat ania hei Aizawl kho pui dai fem hun rem changa siam ngei kan tumbokang pasari na kho pui fai na konga malak ani theinan solid waste management center ti changtun ani don ba ka kan bol lo khondan PPP mo thi door to door collection emo community bin siamin emo malak kan tuma mi pui te nen atanga bol lo kan khon hi thazo ka khondan ruam man na kan siam khot chuan kan kho pui bol lo amun lo pai tamlu tukhi azia om pha ngei don ani plastic bottle te hi AMC ali kho manga chumi manga thil thazok siam ani theinan ma kan la dona plastic bottle pai tamlu tukhi kan lei sak chuan zia om lam kan pan nge yang hei hi kan lo ti to thin dan pakhata chuan abial chum singa veng bethani apo kherte karantia motora lut mumal si lova kein MLA fanin ka tumpui boka singa veng bethani a chuan door to door collection MLA le aveng mi puite le AMC tenen AMC changa sum local te abei tham ema MLA fan mangin ka lo pui boka mi puin an tho khom boka thatakin an kal pui bok ani pariat na chuan building permit le leilai permit regulation hi en nonin amon chante uluk takazir chiangin chakjok rangjo ka kalpui kan tum dona engineer roi man ret po mumal zo ka siam ani theinan ma kan la don ani hemi chungchang hi mi pui an phun na sakhop mai kan ngak rei lutuk kan in sak ka du sia leilai ka du sia AMC lama vakalila bei adonga kan hoa bei dona wanga in lama omreng ngot thei ani si lawa ti in mi pui mangang hian an har sanna min thrit thina ni hei hi ZPM Municipal sarkar loading tur chuan thatta ka kalpuin chakjok rangjokin hemi chungchang hi aron enkol don ani pakwana chuan finance commission grant kan don that theinan AMC hian on source of revenue OSR ani thatle atulani tuna hian OSR hi atam lo le
property tax hi kan OSR lian ber ani ri maya party in du sakna na contract na in pe ko vak lam hoi lovin Aizawl OSR siam thei tur asset lian mi pui chhor thei tur ni bok si siam ko nga na satakin mala kan tumani hemi zia chu mi pui sum tho khoma property tax return te a municipalidad na a tho hi sarkar kal to te khan an sem som na sale lu tuka na te reu te ate an chhuah tam a asset creation heng tun lai Mizoram lar sa ski kan tiang chi deuh mi puitan po tangkai boxi municipal in rail bol na sum pelet le thei tur chi chu tiang ang zo ka siam chu kan hoi na sadona ni tin municipal khim hi sa ka chakwa som kwa pania India sarkarit amendment manga aron ti chopo khan khopui sarkar hi ma ni en kol thei tura duan ani sarkar ina chom hlom reng turang chia ruam manani lo sim ti te po hi kan soinon du ani somna chuan apartment rules kan siat angin khopuya aram puma po ani ome in chong atam to a concrete chong flat floor kan ti chong hi atam to amaro chu sarkar kal to ten chung apartment kan ti floor ten an puala floor khat te ina LSC kan ti ang pass an nei theina tur kha ruam han na alo la om ngai lo ni tuna hian revenue department chuan ruam han na thui tak akal pui to a August session lawm tura hian apartment rules si phartum ania hei hi municipal sarkar lo piang tur chuan tangkai taka man ani theinan alo boi pui do na he thili kan Aizawl ko puitana an that tur zia chu ro floor sem du te an tu le fa te ta na sem du te floor in sem le thei lo wanga buai te floor khal du te floor le du te khatiang ho tang khan floor tin khan LSC yang chi kha an nei evik do na wang khan atang kai don ma tin ram ruwa ka in sadu tan po khami apartment rules alo om nu chuan alo om do na wangin in ruak ram ruak ka khan mi pakhatin chunga in ka sadone atianga concrete building a din ma hau khan floor zong kha aphalani chuan a thal lok theivik don ani chu chuan kan real estate ei zon te aron ti chakanga kan thalai te tan na aron honganga tin in le lo chung kwa in ti boina in sem le thei silo aram leilung tender thei to bok silo building ding ringot mai khatiang chi kha aron siam thadona hei kan Aizawl ko puitan chuan thil chin chiatla historical event ro pui tak ni tura kan ngai ni ole ZPM chuan Aizawl municipal hi party sum siam nan man ve kan tum don lova a chelai siam thatu ni turin Aizawl thazo langtlang sarkar din kan tuma Aizawl first din ZPM ANC lo ding tur chuan mi puite zai ngain mi puite ne a thei chena mi puite ne in rawn tonin ma aladon ani uat tin mi puiten steta rural lai ZPM sarkar tho pui thei tur corporator than atul zia kan win karinga chumi tur chuan thei top chho thevila uat tin te opposition bial ni lo turin kan du saka kan veng theu kan vei rual hian Aizawl ko pum pui hi veitlang turin kan in ngen boka veng mal ringot in ma ason theilova Aizawl ko puya chuan enge chiang kan ti chuan pom pui kan in tro mani thlan mol te po veng khat ringot thlan mol om theilowa kan in tro mani badminton court te futsal ground te hospital te zirna in te chu tiang chu kan in tro ma ZPM sarkar lo piang tur chuan Aizawl first Aizawl mi pui in pum khat na Aizawl la cheng ten Aizawl i tun aya kan phangai le zol theina
chu tiang lampang chu kan hoi don ani veng bil te in Hnamdang na lam hoi ni lo Aizawl in pum khat na chu tiang chu kan ngai poi mo em ani tin opposition bial ruling bial ti hi kan ring ro om ber ani lawa kan soi chan zo ka chu LC ruling te hian ruling MLA te an tho pui ko nga anin open big ma LC a po hian opposition LC te chuan an MLA te kha an tho pui thadu tat lawani an MLA te kha an ming tha ang ti hin lau tat ani chu vengin kan tura municipal in than lawm tura po hian opposition corporator kan nei chuan chu kan opposition corporator chuan Aizawl MLA Aizawl ZPM MLA minister te po ani mai thei tho pui ai chuan disconnect kha an du jok don ani kha veng chung tan uat tan apui em dona chu wang chuan kan Aizawl ko pui alo thana veng tin le uat tin ten ma son na khai rual kan hmu theina turin he uat som pakwa a hian veng tin ten ruling corporator nei na chang isiang u chu wang chuan he press conference kaltlang hian kan maluka in than nisom ni pakhat tho le nia vote kan thak na tura hian Aizawl mi pui zong ten ZPM candidate te in khongai na vote manga min lo vote victorin kan som chewa kan symbol chu lukhum ani kan lawm Point number 2, paragraph tina, zo ko thar tina, zo ko sang, ito niya chuan pa niya. Nia tha ka chu voina kan main topic hi ni lawa amar chu min zo tho karina wangin om zia chu bu fai supplier ni ta ula tak tora phurlu kha chu in lok don lo lu tu kani sku tarat phurlu phei chu supplier kha cheng tam tak loss na tur thilania khatiang kha chu thil reality om lo ania amaro chu go down lampo zir chiang turin officer te po tirlu an lo ni to a tun hai mai ni lawa khan vai ho then khathian an number plate dik lo te hi an lo vua ve thina ni tin kan mu chu pakhat po ka chu vai khan motor point bridge ha bu fayan bu khan heta go down na thok ne na khan a motor number kha awa report ani kha vai khan alo soi sual pal lau kha chuan aziak tupa khan aziak sual chu alo ni der maya chip thakatak chip tam chip lut nem zia kha han ngai tua ta ula alu nem zia atanga thlir tur kha ni a tin helaya antina nikhata chalan pani a om hanti te po kha quintal sing khat ron phurlu tur khan trak tam takin quintal sing khat kha ron phur to a ato pa kha trak kha ron phur ve ta a quintal sing khat awa an lot don khan quintal somnga te kha alo exit ta ni trak lo ta khan quintal somnga kha chalan manga wa phurlu thei kha ni talawa chalan thar an kat ta a kha motor number thau khan ni khata khan quintal zathum o quintal zali phurlu ta se quintal zathum somnga kha or dan ma sa quintal sing khat athin na tura khan manga quintal somnga kha chu aphur le tura khan an adjust thina ni abu fai ka abo thau ta ti na ni lawa aphur ai tam an report ti na po ani chong lo tin pakhat le chu pick up number te khalo om palta se pick up number hinga tinge om pal thei lo ni ta se antina quintal zathum somnga va phurlu tur khan awa buk ta a oi bridge khan quintal somin lo shot ta ni a shot ta ni kha chon go down ni a receive thiang si lawa
Aizawl chunga bufai an supply ang quality kha pick up in aron phurmi beltani ti chuan kha pick up number te an lo zia awang khan khatiang kha a thleng the ni chu wang chuan he thili chu tun ba tanga lo om to a congress party pon sum bong thlau le bufai phur dik lo ne na in kung kai na om mi lo ti kha an khevek amaro chu sarkar chuan mipuya ngai that lo na a om pal thei ani chuan hei hi chik taka en chho ni sela go down na alo record tu pon vai trucker ten truck driver ten motor number an ron report ang chau khalo ring to lovin motor number plate net va en non vector ose ti kha tuna chuan a remedial measure poimo zinga akan han ngai to cho chu ania tin motor number bang khan an bu fai phur kha bila claim thei lo sim sim engma in relate na om lo bu fai quintal sing khat supply tur chuan sing khat aron phur thlen kha poimo ber aron phur thlen na go down na an lo record na receipt bang khan bil an claim thei chawani a two wheeler na phur thei lo ti te chu kan seve kalom oh chu taka chu om zia chu vai truck lo lut thin khuan number dik lo te an lo bill ve thin dia khiat na om ta ni tuna po hian motor so pani chu an lo kal non le huna lo en chian tur ti kha adik lo number dik lo anga langa khan truck so pani khan lo kal non le ni chuan number plate pa ngai anga lo kal non le ni chuan kha ka en dik tu ti na ni ta ni vai truck kho hian eng wang nge number dik lo an lo bill ti lama kha chu ke ni supply na kan kon san kha ani box si lawa chulai ya chu thil kal phung ani abu fai grade te phei chu engma serious tur om lawa kan hriat tur chu a grade a ni tur ti kha notification thara chuan om to lo kha kha chu session a pok kan soi vek to a achan chu sarkarin bu fai phurna rate afixian bu fai quality thadeu supply na tur rate sarkarin atuk ngam lawani achan chu ato don lu tu tuna bu fai an supply na rate hi quintala sangthum zanga somkuani sangthum zanga somkua an supply thei tur quality thabok sia kha sarkar chuan apom ta ni chu chu FCI pon a grade kha grade A te in han ti thina FCI pon kan han tia grade C po FCI hian aron supply na satani keini chuan grade C ani tur po kan tilawa grade A ani tur po kan tilawa ahun laya mil zela supply na SPAB ina poisa quintal khat affix na rate India ram bu fai an lei thei quality thabe rakha ron supply tur ti kha kan kal phung chu ani apartment rule si chu nia e state dang ti dan te po kan zir chianga mani loka tripura kan zukalpon e apartment an lo sak te po kan zutloa anni chuan apartment rules thatak an lo nei awang khan real estate tho khan building lian pui puian sa thei ta ni tuna hian real estate in mi lu tur apartment saringot don ta se apartment rules omri lo awang khan ari sa sanga bega tangpon lon la don se aboi thla ka ni apartment rules ina asoi jinga poi mo deuh mai chu aram zau zo nga kha chong som kha mi ne na lo khal vek dona chong tin khan kha aground la khan chanvo anin sem vek dona ni e square feet zathum som nga lo ni ta se kha zathum som nga kha somin an semanga a chong hoi berin aram square feet som sari vel changa nga chong dot tuin som riat vel achan chu kha building a kha emaw wangin sak that po lo ngai ta se apartment nei tu zong zong kha a ground a leilung nei tu kha an ni vek don bok ta ni tin ka soi non le du chu pakhat sum nei lo hi om ta a ma se in mun thadeu mai sakna tur square feet za sari borve la zaw concrete lian tak mai chong som deuh tho sak theina tur nei sia
ti chuan building a design ta a chhawng sawmin ka sadone atia a building design kha fia takin a tara chhawng sawm na te kha advance in a khalanga chhawng puan na te kha advance in a hlalanga chum nei si lo kha a building leitu tur ten nen tanghat advance in a kulik vik mai don ani khatiang khan voina kan Aizawl khapuya settlement hemi in le lo har sat na kan nei poi hei hian a ron address tura kan ngaya tun February assembly a phar tur zo kha ania amaro chu engemaw adan le duna la zirchian adan le thai kati dona mini khata khan la en non deu du kan nei wangin August tha pulutila kan tia tin sarkar na thok in hun lei konga a in hun tehi ato ang reng khop maya amaro chu ZPM sarkar nu hian man to tak taka in hun lei ngam ten lo tlem ta dewa sum lun na te po lo zia chhota a smuggling te alo re cho in hun te po alo tlaniam le to a in hun lei kher lo khan apartment lei mai kha pension te in le lo nei ve du mun la de mai va nei khe si wal au dewa om du tan po he apartment rule sian na sa takin min pui thei tura kan ngai